Ok, hanno assalamu aleykum. Vidéo ɗi mo wonni ko yowndiri o sujet mon ɗen yewtude ɗo ɗen fi affaire fulɓe maccuɓe ko yaade sifa ɗin piiji. Ok, fof ko maccuɓe. Ok, fof ko maccuɓe ko noon e maccal ngakol ngun seedi banu adama fof ko maccuɗo. Laqad halaqnal insana fi kabad. Neɗɗo fof tagama ko tampo o tampay ha o maya kadi. Ok, maintenant mi ara Fuuta ko finndingol hakkille men ɗen ɗum seeɗa. ɓe mi jangidi l'école ndaaraɓe o vidéo woɓɓe maɓɓe si anditi mi présente no vidéo hari meɗen fanɗi hari miɗon 9e année on sumanna français ɓe aruno timbota ɓe faala histoire Fuuta on sumanna hari mawɓe Fuuta no ɗon ɗen ɓe mi yahayno mi lando par ce que hari toujours miɗo humpa mi yahayno Allah hinno wano Alaji Bademba bari e mawɓe buyade towɓe duuɓi mi yahayno mi ƴetta note am mi winda par ce que hara miɗo humpano mi humpeteno timbo ɗon tigi kamen konno jooɗora taw mi jangi piiji buy ha e musidɓe ka sakkitoru nga ɓe mi landoto findina hakkille on tigi timbo wano konno timbo arda ko honno timbo jooɗora ko honno senditira ley saare e dow saare ko itti hoggo hongo e hoggo hongo e hoggo hongo inneteno ley saare ko kowle jeelu innete dow saare koko senda fof tekunji konno ɗin tekunji ɗon fof sendira sa daari ɗum ɗo fof a taskike a tawa e mawɓe arnoɓɓen Fuuta Fuuta ko fi fow histoire Fuuta on en fof ɗen dowamo jangude fulɓe arno Fuuta puuli ɓen ko vidéo e raɓɓude koye mi ala natude détail ji kono koye andu tun woɓɓe arno ɓen ɗon tawna julɓe si vague migratoire sakkitoro on ka aruno tawi ɓen ɗon ko julɓe. Ok, ko honno islam on naatiri Fuuta ɓa islam on naati kadi ko honno wondira ko honno hejjondirira diwe ɗen jeenayi ko honno sincira ɗeya diwe jeetati woni jaɓuɓe ɓen islam diwal gotal wano fode hajje ko honno wonno structure fode hajji on tigi donc détail ji buyno ɓaawo mum kono mi ndaara mi ƴetta fewno ka aden mawnayno timbo ka amen mi tawa kawtal ɓe amen tawa ko famille Kuyate ko famille Konde ko famille Seck donc tawa fop no weldi no naɓidi naafiday yaaday tenoya leɗɗe si yani remugol on fof on yaha e feerane ɗo lowe goote donc onon kawtalɓe ɓen ɗon fof ko koto e miñan si goɗɗo yii goɗɗo no bonna o ƴetta e sawru o foccamo ko noon yaata teenidoya leɗɗe ɓe wallama si tawi a wawata ko a paykum ɓe wallama ko honno teenirte ko honno haɓɓirte wallama ha hewtita enen ko ɗi société ji annduɗen ko noon wuruɗen e mum wano mawɓe Fuuta ɓen ka Fuuta diwe ɗen sinca ɓe ndaruno corps métier ji ɗin fop waɗa structure molanaɗo mi raɓɓinɗinayi woni findingol hakkille men ɗen andugol hari buyno woduno Fuuta donc senda par ce que no anda si société woday ko be golloɓe wona geɓe ɗen sendira e golloɓe mo kala halfina nokkugo tawa si sendugol ari mo kala hendoto geɓal mum ngal yettay structure village timbon tawa mbayloɓe no woodi siyakeɓɓe no ɗon garankeɓɓe no ɗon tawa hari saññoɓɓe no ɗon tawa labboɓɓe no ɗon donc tawa ɗi corps de métier ñeeñuɓe ɓen no ɗon tawa imamuɓe no ɗon karamokoɓe jannoɓe no ɗon donc kono ɓeeɗo fop tawa fop no huwodiri si yeehi ɓe fotti e jama ma ɓe fotti ka juurirde tawa mo kala no mari geɓal mum ngal on tigi hettay geɓal makko ngal o hettay teddungal makko ngal hayso tawi woni inɗe no toon yanke on wano inne ko Seydi Yanke ko Seele Yanke ko Daalu Yanke ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo kono haysi ɗum no woduno kadi a tawa toujours teddule no woodi geɓe ɗen no sendodede mo kala no andi ko ɗum woni rôle makko on e nder société on ƴetten ka Fuuta Sinthia 1725 koye ɗiɗo ɓe concentré no kamɓe bayloɓɓen no andi kala koynete Kimpa Worto Keri
tenirde kala ala kon gollir kon ko ɓeɗo kippi fi société on hiɓe mari geɓal maɓɓe hiɓe mari teddungal maɓɓe garanke ɓen kala koynete holgo kala koynete paɗal kala koynete saku donc ɓeɗo kadi no kippani ɗum ɗon société on donc mama law kala koynete wowru kala koynete kunnawal kala koynete tabalde kala koynete jimberu ɓeɗo kadi no halfina ɗum ɗon e fiye société on saññoɓe no ton tawa ɗum ɗo kadi kala siɗe wolde fi leppi mottoɓe no woodi donc honno saññoɓe no woodi firsinoɓe no woodi ɗi leppi ɗi wattotoɗe mantoren ɗo yo leppi wonde ha wattoɗa leppi ɗin a tawa corps métier buyi interveni ha fi anno wattoroɗa doleke ma on tawa mo kala fayda batte jungo makko no e mum si ari ɗon ɗen labboɓen hari no woodi donc si ko ɓeɗo fou wonno ko ɗum ɗo inneteno Fuuta donc après ɗum on administration waɗa almamiɓe no woodi ɓe ka diina innetumago ɓe ka diina ɓe ka dawla no woodi donc sen daari ɗiɗo fof no woodi no structure molanaɗo mo waɗa tawa hihi wona ɓeɗo hari golle maɓɓe wona pirugol wona yennidirgol ko arata joni réseau sociaux tawa hihi woɓɓe no woodi hara so ɓe activi téléphone maɓɓe kum ɓe jooɗike hara ko yennugo yimɓe yenna nene maɓɓe yenna baaba maɓɓe donc ɗum ɗo no wooduno e nder Fuuta sen ƴetti ko minni kon dole ke leppi on ndara tawa aawowo on no ton wonɗo aawde hottolo kono ton kaddowo hottolo kono ton mottowo on no ton tontowo on no ton saññowo on no ton ño'ayɓe ɓen no ton firsinoɓe no ton tappoɓe no ton donc tawa geɓe ɗuuɗuɗe no woodi e corps de métier on fof tawa si fottama kadi ko ɓeɗo mo kala no andi ko woni hombo mo kala no jogiti teddungal mum ngal no huwodirede donc koko sakkitoɗum ɗi duuɓi ɗo no innirɗen noon politicien ɓe sifa Alpha Condé en ari innugol ɗum ɗo ko ɗum ɗo Mande Jalon ɗum ɗo onon on jattama leydi mum ndin onon on waɗama ɗum ɗo ara ha memmina tension ji memmina guereji ok c'est vrai en wata yeddude no gasa ha joni no woodi nokkeli go kono tawi no fanɗi ha feƴƴide ka sifa conflit ji woodi donc si tawi ɗum ɗon no woodi nokkeli go e nder kowle goo ma e nder ɓeygureji goo ɓe marɓe conflit hoy ɗon yoɓe yahu hakkude maɓɓe toon ɓe dara konno ɓe jittidirta konno ɓe résolvita probléme si tawi mama soro goɗɗo no jattuno goɗɗo leydi wanno sifa ɗin piiji ɗo yoɓe yahu kamɓe toon ɓe jittidira kono ɓuttu wooduno ɗon Fuuta e teddungal woodungal ngal e corps de métier ji ɗin no sendira noon e yimɓe ɓen no huwodiriri noon e société on fof teddodiri no naɓudude no yurmodiri modit acce taw aro lancon on ɓuttuɗon ɗen tawa koyen fof hande aduna on fof no cippirde fayda ko honno ɓe nantodirita ko honno ɓe yurmodirta ko honno ɓe yarata yeeso diversité on aduna on fof wata wonde aaden goto wata wonde leñol gotol wata wonde yimɓe gotum wona noon Allah tagiri en société ji aduna on fof a tawa mélange no woodi a tawa no jillodira donc ko ɗum ɗo duwaɗen normalement yañude findina hakkille kono sen heeɓi yimɓe taafuɓe araɓe tawa ko memmingol tun guereji memmina tension ji tun ɗum wawata nafude yiltoɗen janggen tarika men kan daren si tawi ellaji waɗino e nder ko feƴƴi daren ko no fixirten ɗin ellaji ɗon positif ko nafata ko tawruɗen ko mawɓen tawa no hejjodira no yurmodira no teddodira no nantodira guere daren ko honno ɗum ɗon ɓeydorta hakkude men accen tension wingil e yennugol ngol vidéo mo mi arata ɗon mi continue ko forme d' esclavage fewndi ɗon woni rewra fayde e diina e guurilol mangil ndaare wano forme d' esclavage fewndi ɗon wano koynete kon human trafficking ko yimɓe wona ƴettede adde yeeye e leyɗe ɓe exploité soit sexuellement ma kala exploitation no woni waɗirde donc gollinede e hoore forcé Afrique no yaade ɓe ƴetta woɓe ɓe naɓa ka leyɗe arabu golline toon ok no woodi wonaɓe yoɓitirede ñamande no woodi wonaɓe forcéde jombe e hoore forcé ɗum fof ko maccangako noon paykoye ko wona utilisé de paykoye exploité hay quand même woɓɓe ya ƴetta paykoye Fuuta ara kurka koye Conakry hara naɓata koye l'école kurka koye ɗon ɗe
mi ara joni mi ɓangina nden toɓɓere ɗon e vidéo